Ekipa je nas na putu po jedan jako dobar dio za moj auto, za jedan jako veliki projekt na mom kanalu, to je našem kanalu. Tako da na putu smo prema Vukovaru, vidimo se kad stignemo tamo. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying. Stigli smo u Vukovar! Tu smo sa legendom osječkih ulica, osječkih kanala bolje rečeno. Tako neka. Gdje si, brate, kao tek smo došli, kao znaš ono, nije da smo već ovdje 2 sata, ali nema veze, to je okej. Zašto smo ovdje je dobro pitanje. Šta si ti to nama poklonio? Sad ćemo da vidimo. Ti si ti Kerpas. Alo, Kerpas. Alo! Što stompa. Uglavnom, Karlo je bio dovoljno drag da nam pokloni nešto za kanal, za budućnost kanala, za jedan veliki projekt koji ćete gledati na kanalu. Tako da, prvi dio je servo pumpa. Pošto ja imam problema sa servo pumpom, snimit ćemo vam sad ako Bog da se čuje kak spada. Jel moja servo pumpa, ali pazi ovo, ne snimam, vrišti, upalimo snimanje, ma nema ništa da se čuje. Pa to tako ide. Tako da, prva stvar servo pumpa. Ponosni vlasnik nove pumpe. Ajmo dalje. Ti ćeš da nam kažeš šta je to. Ovaj Mercedes. Da, ovdje imamo najvjerojatnije Leo novi mjenjač koji će on možda uspjeti ubaciti u svoj auto. Dakle, od E60, 6 brzina ručni mjenjač. Ispravan, vjerojatno. Saznaćete. Poklanjam. Najveća donacija kanalu do sad. Definitivno. Sad, kad ćemo raditi konverzaciju je dobro pitanje. Pošto sam proces konverzacije košta jako puno. A i što košta, ali što treba znat. To je malo veći problem. To je malo veći problem, ali napravit će se u skorije vrijeme, tako da to će biti jedan od većih kanala na... To će biti jedan od većih projekata na kanalu koje planiramo raditi, možda nam se i Karlo priključi tu i tamo isto tako. A možda se i mi njemu priključimo pošto on ima Mercedes kojem je ošlo šta? Sve? Rade samo zvučnici kako bi naš kolega rekao. Da. Ne, Mercedesu je ošao motor za ribo. Ubačen je drugi i ona sad malo... Idemo da vidimo šta je radio. Šta je on tu kao nešto radio, vamo, tamo. Da stvar bude još bolja, kak smo sad bili sjedili kod njega i pili kavu, moj stigo dio za Mercedesa koji će mu najvratnije treba da ga upali. Tako da možda ćete vidjeti ovaj auto na kanalu, ali ja bi se više fokusirao danas na njegov BMW, pošto je on već radio konverzaciju iz automatika u Emanuela, da. Tako da snimit ću vam malo auto da vidite kakav je, on će vam malo objasniti šta je radio na autu. Možda dobijete neki dojam šta ću ja raditi na svom autu, pošto jebi ga, to mi je praktički uzor za sva sranja koja radio na svom autu i za svaki kanal u koji sam uletio je zbog njega. Tako da znate. Ide. Opa, vidi snage. Ispred ga snimi, facu mu snimi. Ne da se. Ne. Malo.
A, to! BMW rođac. Gdje si ti odubio ovo? Dobro, ti si ga sve odubio još. Stvari bolje da se ne vidi. Ulele! Skidili smo dobrano gume. Alele! Uf. Jel osjetiš taj miris kako je fin? Pogledaj iza. Pogledaj iza, u autu pogledaj iza. Dobar. Te bilo što smo tam napravili. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never. Di je BMW 24/7 nego na benzinskoj stanici? Back, I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what. Tipa ovdje imamo jedan predivan primjerak BMW 5-ice 530D, poznatija kao E39 od našeg dragog Karla. On će malo više objasniti šta je radio sve na autu, pošto ima jako puno modifikacija, tako da prepuštam riječ njemu. Pa ništa specijalno, znači auto je to. Što se tiče eksterijera, napravljen je M paket cijeli, felge i gevinde su spušteni auto na gevindama, jel? I interijer je kompletan prebačen, znači bio je original bež koža, sad je ubačena su MCL-a, platena crna i crno nebo, sve ostalo, jel? LED Angel Eyes i te fore, što se tiče motora, imao je bio automatski, jel? Ali nije uspio to izdržati sve, pa smo ubacili ručni, 5 brzina, a modifikacije na motoru trenutno još nema, za sad samo ovaj intercooler za neko buduće, jel, podizanje snage, ali treba još napraviti turbinu i dizne i tako je. Od toga. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself. A danas čistimo MAF senzor. Isusa ti Krista, meni nije začarafio dobro uopće ovaj čep. The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself. A onda sam htio reći, dosta vas nije subscribe-ano, tako da lupite taj subscribe button. Imaš sreće više nego pamet. Evo ga, izvukli smo MAF senzor. Šta je stvarno, čini se toliko prljav, ali ćemo ga očistiti za svaki slučaj, jer auto radi čudnije na leru, ali samo kad se ugri, što može biti neki drugi problem, ali vrijedi početi sa MAF senzorom. Ovdje nije prljav, dobro nisam siguran, ali to sad crno ili nije. Je, dobro je. Nada zadnja umire. Šta? Kažem, nada zadnja umire. Pa to je uvijek tako. Uglavnom isto tako da vas pitamo sad odmah ovdje. Modul grijača, relej grijača, šta god da je, dok se to osuši, ovo sranje, je li ko zna di se točno nalazi na BMW E46? Jer imamo dvije opcije. Ili je ispod ovoga, ili je ispod cijelog auta. Sad je dobro pitanje gdje je točno je. Cijelog auta, pravno. A šta je dobra stvar? Što smo mi ovo sve napravili, a ko će to sve vratiti? Ti i ja. A, jedva smo rastavili, a kak ćemo sastaviti? Dosta. Ah, kako je kliknio nazad, au, koji je išao šarav. To ti je taj mali. Siguran. Pa, smo sjeli s njim. Je. To je taj. Loše osvjetljenje, malo ne veze. Biće, sve će se poboljšavati, ljudi moji dragi, u videima. Sad smo upravo uložili pare u mikrofon, tako da imamo mikrofon kak spada, ako ništa drugo. Tako da bi zvuk
svega treba biti zapravo bolji, ako ništa drugo. A sad idemo vratiti sve nazad. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep my... Ekipa, to bi bilo to za ovaj video, lupite like, subscribe, share, ostavite neki komentar, isto tako, zapratite nas na društvenim mrežama, linkom je dole u opisu, a mi se vidimo u idućem videu. Do tada, pozdrav!